Ya reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi bacu ni DJ Muswati 250 mumeze mute twishimira uburyo ki mudukunda kandi mudukurikira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko abadukurikira by'umwihariko bumva ururimi rw'ikinyarwanda turi muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho turi kureba by'umwihariko ibirebana n'intambara iri guhuza M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi biri kuvugwa ariko reka mbanze mpere kuri iki kintu by'umwihariko kijyanye n'uburyo ki umutwe wa M23 wafashe bamwe mu basirikare ba FARDC bafatira by'umwihariko mu bitaro. Byagenze gute rero? Urabyuka ko ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo kugeza ku itariki 27 hari intambara yabaye hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni intambara yasize bamwe mu ba mercenaires cyangwa se twakwita abacanshuro bafashwe na M23 ndetse baza kunyuzwa ku butaka bw'u Rwanda by'umwihariko mu buryo butari bwitezwe ko abazungu bashakaga ko aba mercenaires cyangwa se abacanshuro batanyuzwa ku butaka bw'u Rwanda ndetse byanahagurukije n'imiryango itandukanye bihagurutse ibihugu bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburayi. Ibyo ntabwo ari byo nshaka kugaruka ahubwo ndashaka kugaruka kuri situation ihari muri aka kanya kubirebana n'uburyo uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda ukubita inshuro Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo uyoboye iki gihugu. Byagenze bite rero? Ndashaka ngaruke ku kintu kijyanye by'umwihariko n'intambara iri kubera muri Uvira. Uyu munsi Uvira ni umwe mu mijyi navuga ko ikomeye cyane by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko bafashe Kamanyola banyuze muri Rusizi ya kabiri, akaba ari hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero zikaba ariho zari zahungiye nyuma y'uko zikubiswe na M23 hano muri Bukavu, zikamburwa ikibuga cy'indege cya Kavumu bagafatanwa ibice bigiye bitandukanye nka Teritwari ya Karehe, Teritwari ya Kabare. Mwibuka ko mu bice bitandukanye bya Katana ndetse na Kabamba hose M23 yagiye ihafata. Ariko nanone nubwo M23 yamaze kwinjira muri Uvira navuga ngo iri ku marembo kubera yuko aka gace kari strategique mu bijyanye n'urugamba. Kari strategique mu bijyanye n'urugamba gute? Ngira ngo muri kugira ngo M23 ifate ikibuga cy'indege cya Kavumu ni ibintu byagoranye cyane, byafasha hafi iminsi 2 cyangwa se 3 bitandukanye n'uburyo kibafasha ikibuga cy'indege cya Goma. Niyo mpamvu rero impamvu ibi bice biri strategique ubwo ni kubwira muri Uvira ikaba ari imwe muri teritwari navuga ko ikomeye cyane cyangwa se mu gace gakomeye cyane. M23 iri gukora operation kugira ngo ibanze ifunge impande zose kugira ngo umwanzi atazongera kubona aho anyura. Bukavu buriya kugira ngo ifatwe urabizi ko ingabo z'u Burundi, ingabo z'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo Wazalendo, harimo aba mercenaires, harimo ingabo za SADC ndetse n'izo muri Samidi RC. Izi zose zashakaga kwifatanya na FARDC kugira ngo bahashye uno mutwe wa M23. Ngiye kukugira mu mibare ni kwa ngo FARDC ifite hafi ingabo ibihumbi birenga 100, SADC ifite ibihumbi bigera kuri 3500, ingabo z'abarundi ni ibihumbi 15, hanyuma izi ingabo za Wazalendo ni ibihumbi 5. Kugira ngo wumve uburyo ki M23 yari yamaze gutegura icyo nakwita nka strategie militaire cyangwa se uburyo ki bw'urugamba cyane cyane ruwe na General Sultan Makenga. Rero icyabayeho kugira ngo M23 ifate utu duce twose tugiye dutandukanye duhereye muri Sake ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha icyabayeho ku bwumvikane bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Felix Tshisekedi yarabanje yohereza batayo 10 yohereza muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Sake, Minova kugira ngo bafate ibi bice babyambure mu 23 ibirindiro byayo bikuru bikaba bibarizwa muri Nyiragongo. Nyuma rero yuko Nyiragongo ntabwo bari kuhagira birumvikana kuko byari ibindiro bikuru bya M23 ndetse na Perezida Felix Tshisekedi avuga ati mugume muri Nyiragongo kuko ni igice twabahaye kugira ngo twikize mwebwe twita abanyarwanda. Ariyo mpamvu M23 yamanutse Nyiragongo imanuka Sake ijya Minova, avuga ati ko byagenda kose muri teritwari ya Warikare, muri teritwari zitandukanye ahangaha tugomba kubabohora kubera yuko abaturage bari bakomeje kwicwa na FARDC ndetse n'indi mitwe bifatanyije muri rusange. Icyabayeho ni kimwe rero, ubwo nagiye ngo mbagire ku rugamba rw'uyu munsi uko byagenze
kugira ngo wumve uburyo ki M23 yinjiye muri Uvira. Urugamba rwabereye i Goma rwasize habaye inkomere, by'umwihariko ngira ngo abasirikare mwaranabonye baciye mu Rwanda bagera ku 194 hafi na 4 barimo Afurika y'Epfo, aba Malawi, aba Tanzania. Aba bose rero bakaba ari abasirikare bakomerekeye mu rugamba rwabaye hagati y'icyari 26 ndetse 27 hariya i Goma. Urugamba uko rwagenze twarabibabwiye, mwarabyumvise. Bamwe bahise bahungira mu kigo cya MONUSCO kiri i Goma. Buriya MONUSCO ni ingabo zishinzwe gutabara ariko zitemerewe kurwana. Niyo mpamvu mwumva MONUSCO ikiri muri Congo, ikiri i Goma, ndetse benshi bavuga bati ese kuki tutayongerera igihe cyo kugira ngo ibe muri ibi bice, ariko nabo bitandukanye n'ingabo za SAMIDRC. Mu ngabo rero M23 isaba ko ziva ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, hari ingabo za SAMIDRC, SADC, hakaba ingabo z'Abarundi, hakabamo kandi FDLR yagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Aba bose bakava ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihe rero ni kimwe. Nyuma y'urwo rugamba rwa Goma berekeje Bukavu, Abarundi na Wazalendo nibo bari biganjemo cyane, kubera yuko muri misiyo Perezida Evariste Ndayishimiye yarakoranye na Perezida Felix Tshisekedi nuko bagombaga kuhashya umutwe wa M23 muri Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Kivu y'Amajyepfo bahageze rero ingabo z'Abarundi zimwe zari zarataye urugamba, zimwe zisubira mu gihugu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye arazifunga, abandi bajyanwa ahantu hatazwi kugeza n'uyu munsi batazwi ngo ni iki bari kubazwa. Hanyuma ikindi cyakurikiyeho nuko FARDC yo yahise ijya ikugaba ibitero muri Minembwe hatuye Abanyamurenge. Abantu ntabwo bazi ngo Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ubundi bimeze bite, kubera iki aribo bisirwa cyane. Aba bantu mbere y'ubukoloni ni ukuvuga ngo iki gice cyari ku Rwanda, ariko mu 1884 ubukoloni ubwo bakataga mu nama ya Berlin yagejeje mu 1845, ni ukuvuga ngo iki gice cyashyizwe kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Habamo abo twita Abahema, hakabamo twita Abanyamurenge, ndetse n'abo twita Abatutsi mu bwoko bw'Abatutsi. Ibi byose byazanywe n'iki? N'abakoloni. Ibi byose byatumye rero abantu bose basa nkaho basubijwe inyuma n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, ariko bitangira muri rusange kuri manda muri 2012. N'ubundi abizi ko yaba u Rwanda rwafashije Joseph Kabila, umuhungu wa Laurent Desire Kabila, kujya ku butegetsi, biza gukura ibyo bintu birakura, biza gutuma amakimbirane ndetse ashingiye ku bigendanye n'ubukoloni bigenda bisa nkaho biba imbogamizi. Icyabayeho ni iki? Ubwo ndagira ngo nze kugera ku ngingo y'uno munsi kugira ngo mve uburyo ki M23 noneho iri gukontorora umujyi wa Uvira. Intambara yarakomeje, bafata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Bamaze gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu bashyiraho system ya air defense system, ni ukuvuga ngo ni ubwirinzi bwa gisirikare bw'ikirere ku buryo Bukavu itagomba kuvogerwa. Icyabayeho ni kimwe, abasirikare ba FARDC ba Wazalendo bihishe mu baturage bavanamo uniforme, abandi bajya mu bitaro. Uyu munsi ariyo mpamvu mwabonye ibitero byagabwe kuri Stade du Place du 24 ubwo Alliance Fleuve Congo mu nama yari yowe na Colonel Nango, umuhuzabikorwa wa M23, ubwo yari iteranye igamije kugira ngo yerekane cyangwa se igaragaze bamwe mu bayobozi bashyashya ba Kivu y'Amajyepfo. Habaye bombe zakomerekeje abantu, zishe abantu bagera ku 8, abandi bagera kuri 10 n'abangahe barakomereka. Ibyo byarabaye. Murabizi ko ejo bundi nanone habaye ikindi gitero cyari gishatse kugabwa mu bice bya Bukavu, ariko M23 isanga iriteguye, air defense system iza kubisubizayo. Benshi bakavuga ati niyo mpamvu rero ubwirinzi bwa M23 ndetse n'ubwirinzi bw'u Rwanda bijya gusa. Ese aho ntago M23 yaba ari u Rwanda? Ibyo reka mbyirengagize, ahubwo nikomereze mu bijyanye n'uburyo ki M23 izerekeza muri mu majyaruguru ashyira amajyepfo ya Kivu, aho rero umupaka wa Rusizi ya kabiri ihana imbibe na Repubulika y'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Ahangaha habaye intambara ikomeye cyane rwose, habaye intambara ikomeye hagati ya M23 ariko nanone Wazalendo ndetse na FARDC nibo banje kogerayo, babanza nabo ubwabo gukozanyaho kubera ko ibyo batumvikanagaho, ariko M23 iza kuhagera birangira babirukanye mu gace bita Kamanyora. Agace bita Kamanyora bakageze bakiye aho bita Katsimbiro ugacamo werekeza Kamanyora. Kamanyora rero werekeza mu gace kerekeza muri Uvira ni hafi ibirometero 35. Hanyuma kuva Uvira ujya Bujumbura ni ibirometero bigera kuri 25. Ibyo bikwereka ko uyu munsi M23 kugira ngo nkubwire ko uburyo umujyi wa Uvira ari umujyi ukakanya navuga ko ugenzurwa na M23,
yabanje koherezamo intasi zikomeye cyane. Uvira rero akaba ari umujyi navuga ko ari ingenzi cyane cyane ku bihugu bitatu, ni ukuvuga ngo uhana imbibi na Tanganyika, icyo ikiyaga gihana imbibi cya Tanzania, ndetse ugahana imbibi ndetse n'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Urabizi ko Tanganyika Uburundi burobamo ndetse na Tanzania ikarobamo. Ibi rero bivuze ko aka gace ka Uvira ni agace kari strategique, ku buryo ki umwanzi afashwe hano muri Uvira cyangwa se M23 ifashe Uvira, Uburundi, ingabo z'Uburundi zikoherezwa muri Congo ndetse n'iziva muri Tanzania baciye mu kiyaga cya Tanganyika, ntabwo bakongera kubona aho banyura. Ijyaye rero ni kimwe, uyu munsi M23 ikaba iraye ku marembo ya Uvira, by'umwihariko kugira ngo ejo tuzamenye se baravuga ko Uvira yabaye tombe cyangwa se baravuga ko Uvira ijya mu maboko ya FARDC, cyane ko bamwe mu basirikare ba FARDC ndetse n'abawazalendo n'ingabo z'Uburundi bahise bahungira muri Kisangani, ariko by'umwihariko banyuze muri Rubero, kuko Rubero n'undi mujyi navuga ko uw'ingenzi, kuko ku munsi w'ejo urabizi ko M23 yafashe teritwari ya Mwenga, ikaba ari teritwari ya gatandatu, hakaba hasigaye teritwari ebyiri muri Kivu y'Amajyepfo, hasigaye teritwari ya Fizi ndetse na teritwari ya Ijwi. Nizo teritwari zisigaye kugira ngo Kivu y'Amajyepfo ibe liberated full time. Mu gihe rero byaba bibaye ku munsi w'ejo tukazababwira uko biba bimeze. Birumvikana Uvira yo ubu amarembo yayo cyangwa se navuga nk'ibikingi biri kugenzurwa na M23 muri aka kanya. Ku munsi w'ejo tuzamenye se umutwe wa M23 urinjira muri teritwari ya karindwi, cyane ko Kivu y'Amajyepfo igizwe na teritwari 8, 6 zo zamaze kugerwamo, iya nyuma ni Mwega, hasigaye Fizi, teritwari ya Fizi ndetse na teritwari ya Ijwi. Kuva rero muri Fizi ugira Cibitoke ni hafi minota 20 rwose, ni mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma kuva rero muri Ijwi ujya muri Tanganyika naho birumvikana ni hafi cyane. Ubwo uko byagenda kose mugomba gukurikira amakuru yacu kuri DJ Muswati 250 kugira ngo muzamenye ngo gahunda zose zifashe gute. Dushimira cyane uburyo ki mwamaze gukana kuri subscribe, ariko nanone musangize n'abandi biganiro kugira ngo dukomeze tubagezeho amakuru arebana na politike mu karere.